CIPRO policy kaltanga Sericulture Department malakna te puanzarna hun kan nei the hi alom omhle ani Sericulture Department policy noya hian chuang ni angdebin kan kala chungte chu achi siam chwa na mun government seed farm le achi siam chwa sa lo khoi tu private farmer te ne na ma kan la a government seed farm hi policy district a hianin pali kan neya government mulberry seed farm vaireng te a kan neya government muga seed farm policy pa hian a omboka government muga seed farm tho konpuya hian omle in government eri seed farm policy pa hian a om ani tichuan avain policy district a hianin government farm chu pali kan nei ani nikum sangni le somni pani atang khanin policy district chunga hianin sil samakra chu project kan nei chana chunga chuan ma chi sang nikum atang khanin kan la a beneficiaries za apum puya hianin policy district chunga hian kan neya chung beneficiaries za te na chuanin abul an chan na turin lova an nei theina turatan an lova na turte atira project kaltlang hianin sumte kan inpe a tichuan kumin kumtop lampang khanin tluang taka le hlok zoka sericulture ma an lak theina turatan an pangang khoina in tur hi mi za ne na chuanin rearing house an sak theina turatan kan pe chuak vek boka tichuan chung beneficiaries za te chuanin rearing house hi kumina chuan that takin an sa a kum sangni somni pathum atang phei hi chuanin hlok takle that taka tluang taka pangang an khoi the kan be se nge ani tin kan project noya hianin kan beneficiaries ten an plantation thataka an nei theina turatan kisan nursery te kan siam saka chung chu kan beneficiaries te ne na hianin changkhen kan timaya chu zahni thewin kan pe chuak to nge a chungte apuitlen huna chuanin hlok zokin sericulture department a hian ma an lak the nge kan be sei bok ani sericulture department a hianin china kan soi angkhanin government eri seed farm policy atang hianin chung kan beneficiaries kan soi ho ne na chuanin achi hi kan sem thina chuan government eri seed farm hianin apum pui chu kan la cover thei ria kan district kan van nei na em chu district shan atanga an pangang chi khoi turte lak lu ngai lo le phaya tanga asi te lak lu ngai lawin he district hi kan in to del theya tin project te aron puitlin chhozel chuanin asi chu sarkara ringut in ngat lovin private a te po achi siam chwa te chu kan tum boka te chuan chung achi siam chhuak tur chuanin adopted seed rearer ti in mi pali an vain grenier nen kan thlang chuaka chung te hne na chuanin ashan pa in an rearing house turte kan pe a tin apangang chi siam chwa na tur liao drainage building te asak na tur tan puina heng te hian an dong nge a kumin a hian chung te chuanin an sa zo vek to a ti chuan tun kum sang ni le somni pathum atang hianin chung te chuanin achi te an siam chua kanga chung te chu kan private farmer a hianin kumin atang hian pek chua kan tum nge ani tin sarkar flagship program SEDP hi sericulture department noya hianin beneficiaries somthum le paruk kan nei ve a chung te hne na chuanin first phase hi kan sem chuak vek to a first installment a singni le sanga second installment a singni le sanga chutiang chuanin SEDP po tluang takin vo inni thleng hianin kan lakal puya tin heng mi somthum paruk zinga hianin pangang khoi thei to hi mi somni an om nge a chung mi somni te chuanin pangang khoi to in an kokun te po department a hian an ron hral to bok ani tin sericulture department hi ram leilung tlo chana eizon na ani a
farmers ten ti tak zeta an tho chuan he Sericulture Department kaltlang hianin eizon na atling ani ti hi voinia hianin kan ron soilang dua nikum sang ni som ni pakhat ni chung khanin kan farmers te zinga hianin ati thazwal kokun thar thazwal te kan han thlang chuaka chung te chuanin kum khata hianin voinga atanga voiruk a then phei chuan voi sari thleng hianin pangang hi an khoi theya ti chuan kum khata an lak lu za thi cho rualin kum khata sing sari sanga atanga nuai khatle sing ti thleng hianin thil dang ti pa si khan kokun manshim shima hianin an la chuak the ni ti te po kha voinia hian kan soilang du nge ani Sericulture hi kum upa le no pangte tar chaklo le rualban lo thleng hianin ti thei ani awang hianin kan ramtan hianin acha em a tin thlai dang anglo takin a kokun hi kan farmers te hianin department a hianin ashalna hian buaina omlovin department hian kan lo le sak thei reng boka tin kokun hi thil zang khai tak ani a ram hla taka tang po in kan farmers te hianin zang tak in man tak si hianin an ron phur ho theya chuwang chuanin Sericulture Department ma lamek tele ma la turzel ti hianin ashal na te a kokun zang khai tak man buk si ani awang te hianin helama tuimi tan chuanin department hi kan in hong renga district Sericulture Office policy pa hianin adu apiang le atuimi te piang chu kan lo shil fia theya kong kan lo ko mu thei reng ani ti kha atop nan kan soi du bok ani kalome Clear today in Savai in Tibevek ule kolasip DIPRO hianin kolasip khochunga a sarkar na tho na te sarkar thilti te kolasip mi puite hena puanzarna huna kan nei china voina po hianin helai huna chemphaya district Sericulture Office na an na tho chen khatte atarlan na hun kan nei theidon ani kaming chuklai DSTC le lom zwali ani a hei kabula hianin helai chemphaya huan zau tak mai nei tu pilel ne zawi adinga ani nen inkom na hun chatak mai kan nei theido na hun chep tak kara ma hne na polom thu ma sa in kan soidu ani pinhe kan inkom na turte kan zo na turte kan in zot ngal bor mayanga ma sapera chuanin helai hmuna hianin pangang khoi na inthokan ni heng hi engtika tang khan nge pangang hi in khoya engtin nge ma bulin chanti kha ma sa in amin shil theingem sang hi som pasari khan bul kan chana thlasik la hi ne a har sak hop me a cholo wang bok nen khan kan boy kan voi khat vul na ni nen kan thiam lo em me ya amaro chu kha pangang kha lo hrisel thaphian mei boka kan thar lok em me ya ling som nga kan vula khan ala kha kezi rukle achan ve kan thar nin ka seta a chon ti khan ma kan la chho zel la tun thling hian hei kan la vul zel chu ani ri tuna chuan zo na dole kan kal le anga sarkar ne na tang hianin ham chat na te hi in lo dong to rengem chung te chu ngeng tenge ti kham han chile la dro ya kan hi sarkar ne tang hian to tran puina hi ka kham chat na ti kan donga wi alom om kan ti a mi hian puina se em a kan na tho ko nga hian a in sakna tur te min pe a chuan hei a trei te chuan mountain plastic mountains ti te thil chi sang mai rising thlengin rangwa bandelli thlengin ti hian min pe a mi hi an ron troi om the ma changkhen te tuna po hian mu tri mai ni lo changkhen te po achi te hi tuna chang hian hei kan han ching tran don ania chungvel te chu ni kan dong tha ang reng khop mai tuna chuanin pangang hi enkol chungchanga hianin achi te hi sarkar ne na tang chuan in dong ta department na tang chuan chung te chu engtin nge in song bola engti khuna nge alo chi a engti khuna nge alo puitlin ti te kha alo keu ti te kha min lo shil le la dro ni
tu na entir nan ni khata te lo ke uta se pangang hi dikhan atira chon achi anron sema hi mo achi ka tu yan ron sem hi cartoon chunga hian ka da chon puan dumin ka khua chon a keu ma lo chu ti hian ke en zeu zeu meya chon aron keu ta mo ti a khanin a cho hi azik no hi ka zuk da ta khan an ron be ya be masa piang kha kala a ting khang ka ti ta thina chon ni khat anga te ti khan en tir nan lo keu ta ang se ani thum ni a amu a chon ni le ni a tho le a ni pui lai ani chu mo ni pui lai thlasik ne chon a indang theilawa ni pui lai a chon ani le ni a khan an mu le a an thawa chon ani nga na a an mu le a ani ruk na a an tho le a ni sari na a an mu le a chon ni som panga chung hi voili hi an mu ani ani ni som panga na hian aron ko kun tana a ko kun ni chu o a kho thlir te kan tia tiang khan aron chuak tan ta a chon dikhan ni li ni nga a in do chho ve zela chuanin hei na hianin kan ti meita a kan ko kun tir meita a kha ni khat le khwa lum chuan dikhan a ko kun nu ni na a hian kan phel thale a kan pot thale veka a chan chu kan pot thak lo kha chuanin a hu a hnonga khami hunong khan tia reng chi ni lo ta a chuan dikhan kan pot thale a kan pot thak nu a khan ni li kan da ni lin nu a chuan a khe le thei meita a dikhan kan sal le meita o khatiang kha ala te hi ling som nga te tlang puin kan lo vul ta a ling som nga chon ala te hi kejili tanga kejiruk in kar hi kan thar ta a kum kha chunga hianin voiruk te keima ani achok kan nei that kha chon voi nga voili tanga voiruk hi kan vul man ani ni chin khanin ni pui le thlasika ain anglo witia ni pui a danglam na le thlasika adanglam na khamin shil chiang thei de o ni puya chuan ni som panga bora hian an ko kun nge ya thlasika chuan ni som ni vela de ko kun hi atran tlata arei bik lut tuka chu ni me ni chuanin kolasi bawruak hi an ngei lo i mu dan min lo shil ma them an ngei zok ni in ka ria a kholuma hian an ko kun ranga an ti chak zok khovot ai chuan an ngei zok o alom ome ani chuan pinhe achi inlak atanga in shal chwa le thleng hianin eng har sat na tenge in to a tin engza keji engza tinge in thar chwa thei te khamin shil theingem achi kan don na tang hian thakha chung hi kan vula kan film sakhata han kan film mana chuan leng som nga kan vul tlang puya leng som nga hi a hian achi hi apanga nga hi sang sari tanga sangriat inkar a omta a chu mutri na hian kan chom ta a chuan mutri chumi leng som nga chom nan chuan bek somni tanga ni nga inkar hi kan mangtlang pui leng som nga atang chuanin a poisa ang zongin engza tinge in shal chwa theya tin abu chi emo ala ang zong te po in poisa suma chantirin exavel tinge ni theyang le bu chi hi a ya hei wa yem no te zo kan ti hian kan te mai ta no khathi cheng som nga kan tia mo chuan bu chi ma hian cheng sang kwa vel kan mu chuak theya ala hi keji hetia leng som nga ai hian achangin apanga nga zir te hi ani ve em awang hianin leng som apanga hian azir ve nga ya hei wang hianin achang chuan kejili tanga kejiruk inkar hi kan thar tlang pui ta a chuanin kejiruk anglo ni ta angse chuan cheng keji a cheng zanga in an min lak sakta a cheng sang thum ti na ni mai ta a singkhat le sang ni ang te chu kan mu chuak ve thei ni chu leng som nga chuan ole ani le pinhe ashal chwa na konga te hianin har sat na te into kem tin department te hianin an ron le nge ni a mimal ang te hianin in zor chuak ti khamin shilela ala hi chu heda department a hianin kan han sal mai thina keji a zanga in min lo lak saka apoi safain ti hian nin min lo pe ngal mai ya ole alom omlu tuke ani chuanin zo na toplama kan kal anga chalai te hianin atiang ang pangang khoilam panga te hianin ezonna te lo du ta se ati dan kong te omem engtin nge man la kang ti khamen lo shila nia hei atha ang reng khop meya ke ni ang na
te le khathiam lo tan phei hi chuanin ti chi a hian ka ngai a kum khata voi ruk te mi hnuaia in hlo tok tok ngai lo te hian voi ruk te kan thar chwa man phei hi chuan kan hlok ve kan in ti ema ti hian amun a chok mun te han nei phei hi chuanin en kol hi a hau tak lo a ha thlak zual lai chu a voi limu tho ni li chung vel te hi kan ha hi ni meya ta chuanin mong vom ba anga chopek zung zung hi nga ya cho hian he ema aba ka hi chuan a thil hi a ol sam ema ba ka he department lampang ten min ngai tua eng emo mi han tran pui mol reng boka he heng wang hian ati ve du tan te po hian ti chi khop hian ka hremeya ke chuan a lok hi ka ti ve lu tuka thil ha dam mani mi hnuaia ha tok tok tho ngai lowa mani in kan lo in to del ve a lom ka ti a anuam po hi ka ti District Information and Public Relation Office Kolasip chuan Kolasip District chunga Sarkar Office sang malak nate mipui mu thei turin program sang buat sain puanzar na athok thina tuntruma hian Sericulture Office malak nate pangang khoi lama tui mi tele bultran tum te tan program buat sayani a clear to 10 kan tangkai pui ngai ka bei sayani helai hona hian kabula pupi si to na sil samagra chu a hnuaia ham chhatna dong tu bel khotlir patei matak mai kumna hun kan nei don ani a hei tu na hianin rearing house chunga kan omani a amasa in kapui rearing house hi adung lewang te alen zong tele a chunga hianin pangang engzat vel nge vul theitura in be sei min shil them o ne kan ruam handan hian adung hi fisom ni paliania awang hi fisom panga kan ti na chan hi urthumin chuar hi kal se kan dua akara ve tlang thei turin tikhan adai zai donin kan ria chutia kan ti chuanin DFL za leng za kan ti chu athol tura kan ngaya chumi leng ngei tura ruaman chu kan nia tin minzot kai lo na kan soi kai se langa he rearing house hi nia kan chakna kan sum le pa ya samai thei kan ni velova department in min puya cheng nuai khat min pe ni ti chuan cheng nuai khat min pe ka tang khan a chung rang wa te hi arang vai min ron supply tel boka ti chuan starting te ro hi chu atlem chuan adai lo deu theta ke ma rang wa te ka lo nei sa te ka mang tel nual boka ti chuan amau te engemaw vel te hi lo fain kan la a kum upatolam kan ne kan chakwak to lowa lo fak chu kala ve nuala maro chu hi thatakin kan pe ya anuai hi rora zatin ga rora ka phurlu ta ti chuan kan chapa chuan thatakin cement in kan luana nakina po fang mir le ilo laka a him tura kan ngai dewa nakina chuar kan siam huna hian chuar hi chuata azuin nga na tak zela hian tray tuiting thei kan zu hun nananga tui kan hun nan na chana khachu fang mir pakhat manron lu lo nan kha tui khan min veng do na tin a chuara hi abang depin kan da tura ni lova abanga te po fang mir ten lo lon theya ei thei tu hen tam ve a hei tu na ok e te dai dep kan han tiang chi te ei thei tu e tam ve wangin khang la ka tanga him tur khan a chuar hu na tanga ulu ka ngai chu tiang vel chu ni kan rearing house hi kan han hisab dana po ani de urenga tin hei du thu sam lo tam tak ala oma bang te hi chu la thu atan kan ti dewa kholum lai hi chuanin a uap lu tu khe rom ve a pangang te po nakena chuan ni pui lai kan khoi chuan a chuata te hian buara hu te kan pha te ngai ve ni tin buara kan ti hunga banga te kan sar te langai dona khang khan boruak lum lu tuk te khamin ven pui ve theya chutiang chuan department in ministry rang de uselin kan tiang nakina chuan
alom omin beng var thak le maya sericulture office sa thok tu tele mi beneficiary ham chana dong tu te inkar po acha in enge ni amal somna andon te po enge loklak takin an santir zel ni in kan sia a hei rearing house mun wam chatak mai anaya ne na po kan lompui em mani tikha kan shil masadu a ole tu na hianin putona pangang chomuna kan omani a puton I pangang chomun hi engtianga zaw nge ni ti min shil thaingem le biga thum vel chu nin ka sia tin helai ba ka hian solai ka tham pia son hetiang aya jim deu leki kala nei boka chung te nen chon biga nga vel an yang velin amo ani chuanin helai huan hianin pangang engzat vel nge chom theya I be sei lengza DFL za chu nuam takin a chom thei ka ring tin muti mai ba ka hian hemi muti len hinal dewat siam kan nia hemi len le len in kara hian changkhen ina khian department in amin pek kan khoi nung sa veka polipotin tuin kan chom mai na kina zun tha hetan kan phunang chu alo tha bokanga chung tenen phei chon leng za ni po hi kan lavul mai the kan dam chuan mo chu hial chu ni ole ani changkhen ti te khai ron soya muti chia lo po hi an ei ve thei ti na me acho thaber chu department in thil dan chuan muti hi acho thaber ni ta adota hian changkhen ania chuan adot le chuan in bang bal na thei hi chun nga ve maya entira than vong na pon ei ve mai maro chu an hrisel na lama athal tangkai vak lo ni ka ringa athat pui ber mai le alla ron siam tam na ber ron pui tu chu muti hi ni tlat chu wang chuan muti hi avul tu tan pon nuam ber boka andu na chuan anan ei lai te munom thei khop mai veina mo ani le puton hei ti hianin na chu tian alo omta hei hi engtin nge inti in pek donin sil te nga yem nge nia chan som deu te nga yem engtin nge in song bol min lo shil le ta che pangang kha akeu hlim te a chuan azik no te hi kan la kan chan som sakama hei nu in no te an han poma atir chon nu te tuiring mien nia an lo liana an e sham ve tia lang che hian pangang pon lo than dana sirin ti chuan a chi beratain kan han petana anna no tikhan an e chang thei tial ta a chuan ni som le panga nulama chuan eng na poi na ram chang poi pe la poi to mi lo an e vek to maya chu pangang lo than chhodan khi ania tin pangang hi reitak ha pui acho he wang lai hi chol kar khat vel chau atira chuan an e tlem ve khop anna no an e lai te pe chon mo chuan an ko kun don haya hian an he em maya na men lo mai hian an e ringot mai ni khalai kha ha thak lai ber chu ni in dai po har lai thakani chu lai chu chung ko tang ro po ngai don le ni chu te ro ngai in dai vet chu ngai deu chu mi mai ba ka a ko kun a pangangan min ta a alla anin siam dona rang theyang beran la siam na tur muna da lu kha ngai ta khati lai kha in dai harang reng khop mai an ko kun chaksia an mani khan ron min chaksia ani som paria ten ron tlin to chuan an ron min tan to mai sia ni thum chung chu hun hi a ben bel thailo re phe charangai khati lai te kha aha thak lai ve lai chu ni deu ani le puton engtiga tring nge pangang hi ilo vul chan to a tin pangang chi in la ka in song bol chaudan alo ke wa changa puitlin chaudan thleng te khamin shil thengem o ati ra ka bul chan na tak kum chu sang ni som le paruk dai khania chumi chung lai chon muka hei era an chua chi hi hian bul kan tana ta chuan kan han tia voi thum eng mo chen kha chu kan han thar ve a amaro chu duang to kin a chi hi kan mu thei tak lo wang khan alo khan kan mai don khan ka ria a chu ai chuan vane kin ne di panga project hemi
eri project hi an ron nei le ta chuan kan lut le ta ni chuan ni kum lai hol vel khanin ka ria kan lu tan hi he area hi chuan mo eri project a chuta tang chuanin mugalam kalsanin eri lama hian kanin mangta atira chuan mun sang ate mi farm te ka siama a parliament lo dewa parliament taka ka hanin set ta ka hi chu tun kum hi ka bultan na helai chimlong pui jawa hi chuan he keima leilet mun nge ya te e bulkan tan ta a ti chuan nakina kan vul tak po in akan nu pa in heta kan om chil mai ang kan tia chutia nga wanga helai mun ni thlang ta kania hei tuna son kamuti alian ve tan dona kong chen ten ron ni ve tana so kan han tianga kara son e changkhen kan han phun lenga chumi ne na kan han tan kop chuan kan vul tam theitura po kan ngai dewa engemo apoi mo ni le na tul tam ni a chuan lo fa po kan la zeu zawang e buai jual chang hian ya tin pangang hi achi hi department in ke mani lo in siam ve mai hi min rem ti sak lova achan chun na rik laka e engemo om ve thei ti min riat puya kan che sualan lawa an mani siam nge hi vul se min duwa min pe chuak thina ake watang hian ni na aron in lip ta chu amu anti ve hlau thunga ma se ani da tak chuan an vun kha ain lip thina ni khami lai chon ei du mi alova ni khat te hi chon ei du lova ti chuan ni dana hian an ron mu chho zawa voi li mun na thleng an ron muwa chuta poton an mu hi hei department an min zirti dan ang chia hian ani theilova tum na huna le khovo na mun deu hleka adang lam thin helaya chuan ni dan ai po ma an mut aum thlat mai ni hate an mut chuan chon ei du mi alawa chu ti lai chuan cho hi pek lo top tur ani ti khan mu sela an ron har ta an ron har tang chuan cho hian du em to maya khami an ron har khian an vun hi ru lang deuin an ron in lip ta thin ani khata chuan cho khan ron ei tam tial ta chuan nakina anan puitling ta nisom pariat don te nisom paruka han akhir han chua chang hian om ve emo chang chon nisom pariat ta chua chang te oma amak khopa pathian thil siam dan hi a khothir kan ti a min masa abu alla siam tur masa hi ron min anom ta ni hetiani chuan a chopek vakangai talove naktu ke mo tu le mo anron alla siam turin anron chuak sung don to cholak po ngai to love ti kha avul tu ten kan lo seve thinan pathian hian a khir ti hi aron ruam han ve ni siam tu hian mo mak ve deu chu chuwang chuan khata tang kha chuanin atuk tu le loka azali anti maya alla siam na tur chol kha thei hai na te mo hei na nun na chang deu chi hetiang te hi kanan la te khan kanan tron buka ta khan kan vom lut zunga thangra khata tang khan an lo na an la siam na tur mun an ko kun na tur mun kha anin dap ta sunga makang reng deu chu thangra kanan vom khoma azali kanan da ti chuan achung lama henan ron kal masange nge ni khami chol kan ti kha an ron kala achi bera tanghian an chuglea ti chuan alla siam turin akil karan zong ve ta thin ani makang reng deu chu atira kan vom lu khanin na kar khan dap ngal mai big lo ti han achung lama ron chong ma sa te an chuk khan siam chau thi chu tiang chu makang reng deu nan nung chang hi mo chuan hei kan dam chuan kumin zun thavel bora tang to kan vul thei nge to nga so ni chana ka famin mu puya rin ai na lo tha ruwa tuen tlak tang khan ti chuan hei thil dang deu
kan soi du dai chu voina department tele DIPRO te mo scholarship district mi puming than zuala pute te tele kan DSO te le staff te elai ka farm hun nge min ron mu pui tu ra in local hi alo mom ka ti le maya a tho na po min ron pe in pur na thui tak po min ron sia min ka sia alo mom ka tia nakina kan vul tak tak huna po min ron kal sak le hula ka du khop mai chung chu ni phot te se ole te reng mai tu na khan pangang vul mek te tan tele pangang lo vul tum ve te tan po a thu beng war thak tak tak mai puton an min ron shil shia alom om hle mai ani le puton pangang ho hianin na shikte shi kan ti ang te hi an kai ve them tin an chotlan ber amuchi ana kan ti te po hianin thlai dang te ang bok hianin a heng natna kan ti ang te hi an kai ve them chung te chu engtin nge in boi pui chin ti khamin shil lela a department lam hian min zir tir ngun khopa training na te hei muti na hi a ku a cho lama an kai photela a hu ruate lo sura a hu chunga han pek hi thamin ti pui lo a chan chu pangang ina nei khan kwa thalo ve the ya chu wang chon da hul sham ro min ti thina maro chu a da hul rem lo tum te omam han mo thak to cho ma mo to si te hi kan han thinga mo ti tin pon chia hul ten kan han shuwa khatia kan han pek nok chang te kha a om thina chu om te reng mai muti a po en tin an ha nuai a po deu khul lo om ve the chung chu pe ka ta na thalo em a ri zero tin pangang hian an bo du ve boka chung ero chu dam doi mangin department a kan lei ko thuaya kan seya department in a fen dan te a ran nung han tha dan te min lo zi tira pangang in hosi lovin mo khatiang te kha mi an ven puya huna te min ron kal puya khatiang min ron bo boi tu ram nuai pangang te hiom ve theya khang laka ero chuan department te kan ko kal thuai thin min ron pui thuai thin khatiang ga chuan kan thiam pia lamani ta chu te nga te chuan minen ko latin a chu trouble hi muti hi ni rim adot tu a yan chang khen hi ni ve a hei mitam takin no ful tu te hian kan thria thiam lo fo chu muti hi kanan peta a kana an e ma patu yan ti sia muti na kanan nei lo ta chang khena kanan thak don lai hian chang khel khan du ta thin lo wani a chu thave tho an ei thin tho ma ni se a chu thak thut kha kan thak don ani poin a pangang kha amut lai ain lip lai chon ei lo lai hian chumi aron thole chia kha muti petolovin achang khen khan lo thakila an mut chung khan ni khatte mo ni khat le jan khaten lo muwa ti khan an lo ril tram ve to a khami ril tram kha chuanin chang khen po kha tuiti taken an ei vele theya amut lai aron tho don chia velen a cho kan thak don ni chon thak ka tha chu ania tin hei sericulture nuaya Asian na hi kati thina mitam tak hianin belna chang kan thelo fowa keini mire thei e job zong tan chuan ati chi ngoi hian ka ria tu ne na ma tu in lo fa avakwal ngai lo hian ama hi ni som nia te filim tamai sia sumaron chang thei tlatani aron kokuna kanan chepa bu chium kan thala kan kuta lo lu ta ala kan thala kan kuta lo lut maya tha po ngai lo tiang khop khan a oma mi hne na in lo ngai mi lo tin chumi rual chuan an hne na tanga central lama tanga tan puina local hi om ve nual thina a umangang hi an beneficiary te min pe thina chung te kan tang kai pui khopa a department chakna pia lama central lam seal board lam khu an ron tang ma Mizoram a hian seal hi tam theng ber thar se min du awangin min ron sil ngoi thin man kum po khan kan zu training a khuta asama chumi tumpo chon kan principal chon ati ngoi Mizoram anga climate that na mun ki omlo
alum da na to ka vo da na to boka chu wan tran lo la te u min ti ngoi ngoi thina amaro chu ami pui mi mirle asor kharang te po hian kan la har nep dewa dik takin sericulture kan bel hian khang central scheme sang te min pui hian adot le chia huan pui tling tura huan tha ku wa te ser thum huan te siam du tan po asiam thei reng ain dip dal mi alo khang ka chu long run deu hleka nakina kum so ma thar turan nia a short term le long term khati kop thei rem em hi ni thlatani chu wang chuan tha hi ka tingoi ngoya ron bel na chang hi reve se ka duwa mo mi tam tak hian an du pho chuan department te chuan in atam theng ber tharilan tia in hu phur na le in hul ri naum ve thei lo ra ange mo tu te mo recommend pong ai ve lo an vul du chuan ron vul mai ro se ti chuan an thar chua tangin department mi thani mai chuan department te na ka inkar thi anuam bi ka kan lim bi ka department dang hian min ria che ju min thik lek mai te he diang emema mo beneficiary te le department te inkar nuam hi afang via vin ka sia hey department dang te pokan lo tlo to ve thowa chu wangin he department na kan ei zon na hi mi chuan enge mai income le hian ti mai thina ania kan hlim ve khop ti mai hi ni mai hlim na kan pachuak tel alo mo min van beng war thak thin tak em o ani le puton hetiang ang pangang vul a zong du tam tak clear tu te zinga po anom karinga amai ro chu eng tianga nga bulchan turnge ni a tu ne na kala eng tin nge pangang hi ka vul ve chanang ti ngei tu ana in seng te po kanom karinga chung hautan chuanin thu cha du te emo han soi du te in em o nia tu na ka soyang che khan hey department in field supervisor ten ne ya an local thina voi tam tak an soi to thina kin ke ni point kan soi ve boka min avul du chuan englai point department hi chuan a khap phia khap don lo thim thima atam theng ber thari la min du ngoi ngoya te chuan min avul du chuan a farm ma saberin siam ro se amuti acho tha te lo nei phot ro se ti chuan department a chi ka du ve an ti chuan an pm mang ti khan department in a chi an siam don hian mamo exam nge kan nei ti hian ron mi ron zon ma sa adu zong in ron in report ro an tia in report ve mai ro se ti chuan in report anga a chi an ron sem mai ang ti chuan e ya zong pa nga aku wa huan en kol pa nga a ser huan en kol pa thei reng ichina ka soyang khan chu wang chuan helaya hian tuma kan tam lu tuk chuan kan in tram chuang ti hiam velo helaya chuan mo kan in du sak em mai ni beneficiary te rau po hi choi nei lo chuan ka fa ba mi ron chim ro ka in ti zel amak lu tuk helai chu ami zo riu hian ka riamo chu kan soitel deu duwa tin ativedu anom tak chuan tiro secretary nichina ka soyang khan a so tram ma age of zong ke ni tan bultan na thapper nin ka sia adik takin thlai dang te hi chu kan ria tangin kum so ma ron lo thling chaute kumli kum nga ron lo thling chaute ania a so tram ber pol so thing kan ti te po ya dik tak chuan kum khat tram a kum le april vela cho dai theya kami kar chung zong kha khoi ma in lo te ngai vetin chu ai chuan ala so tram le zual ta ni helai ni som thuma khana thar thai sia tra thakat pot ling lo wa khan kan muang ang khalim deu hian kan bazar pui ve mai kha lo mom alom omlu to ke ani le puton ashal na konga hianin harsana te in to kem khanga khanin soidu te nem o soyang khan kan tok lo lutuka ala ngat te phe hi chu tu na Mizoram angsan nge kan thar phei chu a department riat chinia kan han riat pui lo wa tin kan district a ringot po hianin kan la thar tam lo hi kan in ti ema central lam te phei ko chuan thar tam se min du ngoya chu ti khop chuan a market thia boi lo wa kan han thena department a kan han pelu ta kan bu rol in poisa la kan i maya chu wang chuan buai nei om ve lo
rima market lama hian mo chuwang chuan mitin te hian bo na chang ria se hi ka du khop mai helai hi chung abeng var thak le mei clear tu te zinga po achi don na ko nga buai box si lo ashal na ko nga buai na box si lo pangang vul hi lok le ni ti hi tong tu le avul tu ngei puton an hen tangpon kan sia a helai hmuna rearing house chunga te le hmun sang sanga te a huana te pangang chomun te kan kala zo na chatakin min chan saka hun chep takara ama hne na pu to na hne na lom thu kan soi ni e tuna pumarwa circle in church te pangang te ron than len so dan te le an song bol dan te chung chang min soi ka sak tu no so ma hey chiran soi ta kan khan din ko tira kan sin samara tu ini series tulan buat saya rearing house chuan saya ni hi kakun an siam to ala pon pot ta to athen hi an kakun meka chuan athen khat hi la kakun tur so lai tur no ma hei ke ko hi cho la ma mo la kakun thei lo de wan nia chuan he lai mi hi an kakun bo tlak to hi sunday an bo tlak le ma se tu la chuan achunga pangang khu chu ma la chang lawa chum turin an la than le ngai ni tu kon an la thang je la bu chu ma alon chang don ni ila hian bu chu ma la chan lu wangin akukun po khu ala kat thei lawa ala che hon thei lawa chu an kakun sim dan nia an kakun dan hi akukun hun to rai pom aklin kan tiang chi hi hian thangra te kan han thang chu ka chu hei hi an kakun na ania chuanin an kakun na tur hian thei hai jar te kan sa ta chuan an ton khoma thangra hian atung zongin a ha doilama abun chulama kan da chu za chuan pangang kakun tur kha kan da chuan an ni hian kan da na lai hian an kok anin hlum mi glawa in hlum du na be kin nei ni ten ka chu ku an ha in kakun siam lawin a thangra so da te an siama kan huang kuan tin an kakun na tur chor kan sa hi a hring tur ani lawa a ro ai kan ti ro chia si lo hring to si lo ang chi kha a thaber ri ti kha a soi le du ni ne clear to ten zawa in se bevek ule tuna kanom na mun hi kolasi project venga government area seed farm kanom me kania helai huna hianin kolasi khochunga muchi pangang vultu te tana chi an siam chho na mun ani tin mizoram khodanga tepo chu chi chu an thon chuak ania kolasi khochunga me ni lo tuna hianin rearing house kan lu don ani tuna hianin kabula hian district circle office noya demonstrator pulal thamwana puma sena nenin komna hun chatak mai kan nei theidon ani hianin helai muna muchi pangang achi an songbol dan te an malak na kong sang te minshil fia sakdon ani chunga polom thu kan soya puma sen helai muna muchi pangang in songbol dan te achi in siam chwa dan te kha clear tu te minhan shil fia sakla tro helai het receipt farm kolsip ania tihan
heta hian pangang kan khoi a chi kan siam pa boka I kan khoi a tian kan khoi ho hi ti hian a chi siam nan kan mangal kan khoi ang hi tlema zong a chi ta na tlak lo ho ka chu kan kata ti lo chu a chi a kan mang vek ta a chi kan siama ti hian helai Kolasip district in kan du khop ba ka district danga te po hian helai atang hian kan sem chok thina ti hian a khoi ne na ti siam nen kan kop vek ani kum khat chung hian tlang puin voi ruk atang voi sari khoi chang bolak lo til chun voi sari khoi chang te kan neya amaro chu kum top lampang heng thlasik tak taka chuan farmer te private farmer te khoi tur anom vak lo wang han helai generation kalzel tur dan han som DFL som thum te chan tun som lek khoi chang te po kan neya atlang puin DFL som ngai kan khoi thina la hian hei kan rearing house 10 lo wang na cho plantation ro tu kan nei tha a nei tha pol tak kan nia te han hemi eri pangang hian food plant che thum kan ne chu mutri hi number 1 kan tia chuan changkhen tu na kan man bi ka hi apani na ne pathum na chu pangbal topia ka kan tiang chi hi ne pangang kan khoi rai reng hian thiang lim na konga te mizo hi chun du thu sam lo thina hi nam dang khung phai rama kan zu training na vela bo hian pangang khoi na in re kan lu te po hian mai lu te kan tuama kan khutle ke te kan sil faya tu tianga kan ti an lo tu tianga kan ti ni chuan apangang te por sela lok athar kan thar zong apon kan lok an lok pui thin ani keni mizo tu sa da te kan muama khaini te kan muama ti khan tui bur te kan muama heng rim thil rim na chi abikin thosil lo ang chi tortoise ti de tiang chi re dang po hi pang kan khoi chuan ti mi lo tur ne bula po thosil lo ang ti ka te po ti lo tur ne chumi ai no chon pangang hian tura that lok turang pon kan lok thei lo ani le Kolasip district chunga hianin muti pangang khoya eizong hi chung ko engza vel nge omangle tuna hian Kolasip district chunga hian beneficiaries si zavel kan ning kan thia king thingdol te Kolasip khotsung te bil khutlir po kharzol ti te khu ta pangbal ti te le lungdai te kon pui ti te ti han mun chang anom dar ve hloma tung ho chuan tuna han thanem ngai takin eizona tlak ani zia an ria ti han pangang khoin ei an jong mek ani ani chung ho khoshang shang te pangang khoi tur chu hemi mun atang hianin in siam chuak thin ti na khani ta tro he tarang hen kan siama ti han hemi heta ti kan siam choi kan sem chuak vele tung ani ani chuanin tuna chuanin hemi muti pangang achi in song bol dan hi achip chair de uzokin men han shila hei tuna hian kan kukun tir me ka hemi hi hemi kukun atanga ni som pariat nuwa pheng phele ba chuanga chumi chu pheng phele chu kopling kan tia nu le pa kan mongzom tira chu mongzom chung ha ni khat le zan khat kan mongzom tira chu ni khat le zan khat in mongzom nu chuan apa zong kha chu kan paya anu ero chu horika kan tia phelse pang dewin kan siama athan chuan hei di yang te po kan ton khom ta chuan anu kha chu kan da ta chumi horika kan ti me chu da chuan anu kha chu ni thum chung kan da ve thunga chumi chu ni thum chung kan ei lo nu chuan anu po chu kan la thlale a chuan khami horika mi kha tui kha kan nuai thla ta chu formalin tuin kan sil file le a chumi kan sil file nu chuan sabon tuin kan sil le a chuan zana kan da rowa chu atu ka aro nu chuan tu ka kan buka DFL za kan thin chia chu kan DFL kan tharang ang chu DSO Kolasip pa kan thelu ta anin atulangin an sem chok thin
ani le chu tia chi in sem chwa chu mi pui te hne na tangin har satna in to kem hei a keu the thei lo ti vela te har satna eng te in to thina tin chung har satna an ron thlen te chu eng tin nge mai lo lak pui ti khamin chilela tlang puina kan system chuai a thato ka department kan ngai kan sem chuaka amaro chu sigle sa awang hian har satna hi omve te mo me khuwa avoi chu na keu lei thei manglo vot lu tu ka nga te chuan oma chu temperature ma control angai ta amaro chu mun ei zo khotam taka chuan temperature ma control lei thei lo na chen te poma amaro chu henglai Colosseum district a chun kan khuate he kan boruak te vot lu tu thin lo awang hian har sana chu kan tok chuang lo December thla tiang velai chun har sana engmon no to chang chu om ve zo ni mai amba ka tu tin pakhat le chu transportation a hian har sana hi om thina pangang chi kan thon re rang hian department chu na thatheng berak thon hi kan du thina amaro chu sumo te engemo private lir the ten thon angai chang te om thina tianga hian phurkunga hian thil dang ne da pola ange hei oil lampang thil te engemo ti ka chang tele an da film phur tok lo na ni salu tukan da ten har sanai chom ve thin ani le zona to beratan chuanin pangang vul tu te big takin muchi pangang vul tu te ta na sha tur poimo ti tur le ti lo tur poimo zwal deu te kha demonstrator ni nangin thlir tu te hi min han she sakla ngela hi poimo kop me pangang kan khoya lotlin na le lotlin lo na chu thiang lim na kunga masaber chun thiang lim na kunga an poimo a in pangang kan khoi reng hian hei lai ke ni asit ati kan siam na muna bi ki chon kan uluk khopa kan man ruwa zong hi tian bleaching tu ya kan che a tin a ina hi pangang tiang hemi kan zo ti hian ai ni kan kap thiang lima formulin kan ka pa ti hian ai ni kan ka nu hian kan khar upa chuan nile kan khar upa tu ka kan honga chuan man ruwa zong hi kan che nu khan ti han kan la chu kan fel thiang berin kan da chuan kan khoi don hemi pangang hi tu ye tang ani som kan noi thla ka tani som nu a hen keu le thina chumi ma chuan voi khat tiang chuan a in zong kan kap thiang lima thlangra te he a khoina man ro zong te bleaching an kan chia le thina chuan ange mi thlangra vela na thrik cham bang te po ang formulin tu kan chia de hian thina chung chuan kan hlotlin na pon in kan thia mi ke mani receipt farm bi gal chon voi khat ma lo cham ti kan la nei lawa tin pangang khoi do na kan ti lo tur ni kan hriat te athen hei tun nu de pon yang thosilen an chia ang chi hemi dam doi an man te DDT an chi ang chi te tin di lo te po hi pangang kan khoi lai chon ka mi lo tur ania tin a bikin hei tun lai in lo te chuan tun lai thosi om hun lai te na tianga te pon thosi mu ang chi te hei tortoise ti te dragon kan tiang ti te pe chu pangang hian a hole zolin kan thia chu wang chuan heng ti lo tur ne tin hei tui bur ti te khai ni ti te he tiang chi poi pangang hian an khop me chu wang chuan heng ti lo sham ni se kan du thu samani kan demonstrator puthlam wana chunga hun chep takara inkom na hun thatak mai min wa sei sakai hne na lom thu kan soye ge po ka lo me ole tuna kan omna mun hi government receipt farm policy project an pangang chomun ani a helai huna hianin changkhen an chingdeu bera sapchong takin keseru ani a tuna han kabula hianin pulel ngei oma helai changkhen hun enkol tu hi adinga anma hne na po hun chep takara inkom na hun min siam saka hne na lom thu kan soima sadu a zona kanin zon ngal bor mayanga ama sabera chuan helai muna hianin changkhen hi kung engza vel nge inphuna tin helai mun zaw zong hi min shil thengem helai kan changkhen han phun hi aza chia tak chu soi theilo po ni maila kan han chiar thei chin anga hi chuan kung zasari le somriat bor vel ania enge aram kar de ulek atun ma kan lo phun juk chiar tel lo te poi kan nei de unel nuala tin a area sim a hi mi
chang khen kan han phun na kan en kol na chin huam chung anga hi chu trin thum mizo pa tong te han ti ta le trin thum hunang vel ani a ama area farm area sim ero hi chu trin som hun vel ni tura kan ngai ole ani le chang khen hi puitlin hun chung vel hi kumeng za tenge ni a tin en kolan har sa em leicha te pek ngun an ngai em ti te khamin han shilela leicha hi pek hi chu du thu sa mania mai ro chu ngema chena buai thak na chen te hi lo ama kei mania hi chuanin han pek tum te chu ombok ma se kum tin hi chuan kan ti theilem lowa tin atia ka hi han phun hianin an phun na leilunga zirte po hi ni ve boka phun na leilunga an tlak fu viau ero hi chuanin akum thumna te pon ei chun tling ve me pangang han chom the nei chot tling ve maya amai ro chu chutiang ni lem lo lei thawak lo lai phun fu te ro hi chu kumli kum nga te angai ve a chutiang chu a than dan tlang pin mai ani le punge hemi chang khen kung in en kol dan tlang pui hi min han shil te che ne chang khen en kol dan han ti hianin han en kol dan san pa em le tu khi om lova amai ro chu ke mani na kan han ti dan tlang pui anga hi chon hei private te penan lo siat tu ra ta na poi mo chuanin an han phun ti reng hian nai lu tu lo sela fit som tal hi akara atla thei sela khata khan an na te lo hlai ve a pangang tan po pangang tan ka ti apetu ta achopetu ta na an na kha lo hlok ta bi ka ada izai ta bi ka ni tin chumi ba ka cha hi kan han en kol dana chuanin kum tin hianin ang tinga keini hi tin thum hun vela ni ta tin thum huna hianin tin khat mun ang den hian kum tin hian a chokin kan kat ta zel ani a chan chu khatia kat lo chuan akung hi thing tuai sang du chi thing dol du apania lon ngam ani chi asi lawa kha wang khanin I kat mual big de te kan han nei thin ti khan a chokin kum tin kan kat thona chungin ti khan a kan kar thak chho ta zela tin chati ani rual chuanin kan kata hi du dan chuan ati theitan chuanin enge achor hi ve na tha achor hi kung khata chor zong zuwa vek chuanin kha an mania an fem pha an na te lo sin a hlok lo em mai ni chuwa cha achor hi kung khata hianin pathum vel om sela chu an na kha aron hlai bi ka a hlok bi ka apangang kan pek po kha anuam bi ka ni tin kai hemi kan han en kol chhozel na po hen te kan han kat reng hi akung hi kan kat na kung abung aler lampang hi tian changkhen bula hin te kan tlar ta te ra sang deu te kan nia nge farm te lo nia wa han teres de ro ten kan han siama kami teres ko wa te khan kan han tita ti khan an na kha kan kat na an na le akung troi te kha an mani tan le tha ani vele ngala kha private point ti thei chuan du thu sa mania tin chumi kara hey department anga chuanin le akara thlai dang han je te thil rem po ni lem lova department thil ania private anga te chuan an lo je pon I pon apoi chuni lovanga a om ve thei vek tho a chon ka nga ya tin ka han soi du le pakhata chuanin akhami akung kan han kata hi I kum thum kan kat kum atanga akum thum na kan kat le chawani khati ni lo chuanin tam tak chang kum zon ten an kat ta akum zon a kat khachuanin changkhen hianin a hove em me a chan chu an mani na atang hian an mani changkhen ei che thei tu nan na sik aran chuak ve a tikhan an na hi a khora a ro mel bi ka a pathuk mai ni chu changkhen hian huwa chu wang chuan kum zon a kat te chu ti lo thei sa ma tha kum thum dana mo kum ni dana mo tal kat thei ni sela khatianga khachuanin achang khena khan a hotel wa ama kha bulatan ron in siam thar ve le zel khan ron nula thar zela chu kan en kol dan tlang puyani hlok thla khop mai punge chunga polom thu kan soya clear tu te zinga changkhen en kol dan te ti tur le ti lo tur poimo tak te ron soya clear tu te pon kan hlok pui nge ka be se punge hne na polom thu kan soi non le ani lo ne
masa in bu India DIPRO Kolasip te malak na in Sericulture Department Kolasip District a sil samakra chu beneficiary te an mun ma te an na tho te mi ron en pui hi kan lom tak zetani ti kha kan soi masadua tin bu India hian hei sil samakra chu kan ti a sil samakra chu hi kan soi zau de hlekanga Ministry of Textiles Government of India atang hianin Erisilk Development Project hi nikum kalta sangni somni pakhat somni le pani chung khan kan donga ti chuan hei district in Kolasip district in ma te la in Kolasip district a hianin beneficiary hi za kan neya chung za kan nei zinga mi pani pathum hi bo India hian hei DIPRO le staff 10 an na tho te min ron cover saka hetiang anga an hlotlin na kan han mu hi kan lom tak zeta kan beneficiary te hi heng ama a an mun ma te kan mu ang khanin a then hi chu nikuma an food plan ching man lo te an ni a kumina ma la thar te a then hi chu an ni a ti chuan heng kumina ma la thar te hian February tha te khan hei mutri te an han chinga heng te hi thale luka chuanin a man tran thei dona chutiang chuanin eri bi kan ti mutri hi kum khata hianin voili voinga voiru thleng a khoi theya tuna kan beneficiary thar te po hianin a then chuanin nikum kalta te khan voi ni te an khoi to a thenin kum thara tanga malatur te an ni a tin sericulture shim hi kan soi zau de hlek du chu hei ram hlataka huan te nei po ni se an tho chua a hi alak vel na a hi transportation a hianin boina a omlawa thlaidang la anglo tak hianin azang khaya tin thlaidang anglo takin a ret chungchanga po hianin sarkar malak na in boina department a chuan voini thlengin kan la nei lawa heng an tho chhuara te hi department hianin mulle muna an le sakreng thei te hi sericulture a eizong tu te ta na van nei na ani in kan sia a ti chuan hemi konga sericulture department kaltanga eizon na nei du te tan chuan engtiklai po in department a thoktu te hi kan ron thei reng ani ti kha maladu te tan po India hianin karon soilang du ani